Yema akwaba emra channel ni so channel ni dia ni Golden TV GH. Se no first time aba channel ni so misro so be subscribe, like na share emfama me. Na yesha se dia be sha se dia fe akora kitwa ni dendi Akete Mp3nins3m oni ni manager Beyou omo nsensem a na etwa gube se na otwe ekọ ni na otwe mienu ni. Na we na latest bi apiewum. Latest bi apiewum kofare bai. Nyema edi nsem ne sha se nyina no. Abrante bi abeka. Na se asem na abrante ne kan ye nokre pa dia na nipa hu ohu. Enu nti na mpanyefo bu ba bi se yensuru nipa nyenja asamai. Na nipa de onyan a obeye de obeye. Abrante kire se nsensem nyina sha se obra Beyou di Akete Mp3nins3m ekọ belasamwa maami ayie. Yebeka maami ne kan se okọ ayie no na mo chiche ska bi wo ho na Beyou anfamba enye no we dey the latest one. O si ayie na ase no unse belasamwa oye Kumawood actor. Inti actors ni actress bebre den eba ho no many producers ni movie editors ni camera guys na ndia omo nyina omo begu ho. We na abrante ni say ayie na ase actor ba ko ene ni producer wo se producer ba ko omo hu akwala no na omo hu akwala no omo hu se na o safa no mo se akwala we die ye beji na afi Beyou nsem hwe my de ni bedi ekire se etofom se kim ne ye ba bebo nipa ne dia ma ye nyina ye ka ho asem.